Ngaya magambo akomeye kandi yuje umujinya yabandirije kwikubita hasi kwa Dr. Kizza Besijge ubwo yarari mu rukiko. Ndacyafite ikindi kibazo. Oya rwose ndi hano ndashaka ubutabera. Ibi ntibishobora gukomeza gutya. Ndi muri gereza. Sinzemera kuguma kuba hangaha ngewe meze gutya. Oya ntabwo nzabyemera. Sinshobora na gato kubyemera. Sinshobora gukomeza kuburanisha cyangwa se kuburana urubanza nkiri hano muri gereza. Sinzemera gukomeza kwakira ibi birego by'ubugizi bwa nabi. Sinzaguma hano. Sinzabyemera nyakubahwa. Oya rwose. Mbere na mbere ntituzabyemera. Yego nibyo ntago tuzabyemera. Ntago nzigira nemera ko abantu bakomeza kutamenya ibintu biri kubera hano. Sinzabyemera. Ntimushobora kubihagarika. Ntimuzigera muncecekesha. Ariko ibi ni ubusazi turi kubona. Niba ari ubusazi cyangwa se mushaka kunyita umusazi, nimubikore ariko nzakomeza urugamba. Nzahangana n'ubusazi, nzahangana nabwo. Ibyo munshakaho ntimuzabibona. Oya ntimuzabibona. Mufite abayoboke benshi mu gihugu cyacu, ariko ntago tuzigera tubyemera. Ntidushobora kwemera ubu busazi. Ntabwo tuzabyemera. Oya. Kubera iki? Ibi ni ubusazi. Ntidushobora kwemera. Ntabwo dushobora kwemera. Twese hamwe tugomba kubihagarika. Ntidushobora gukomeza kurenga ku itegeko nshinga. Nta na rimwe. Ntimushobora gukomeza guhonyora itegeko nshinga ngo twicecekere. Tugomba kuza tukabihagarika, tukabungabunga itegeko nshinga ryacu. Aya ni amagambo yuje umujinya ndetse n'agahinda yavuzwe n'umunyapolitike wo muri Uganda Kizza Besijge mbere yuko yikubita hasi bakamutera bamurandase bamujyana mu bitaro. Uyu mugabo akurikiranweho ibyaha bibiri bikomeye, aho kimwe gishobora no kumufata akaba yahabwa igihano cy'urupfu mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo akurikiranweho ibyaha birimo ubugambanyi bwo guhirika ubutegetsi bizwi nka treason. Akurikiranweho icyaha kandi kirimo kutamenyekanisha umugambi w'ubugambanyi wo guhirika ubutegetsi n'ubundi bizwi nka misprision of treason. Ubushinjacyaha bwa Uganda bumushinja ko hagati ya 2003 na 2024 we nabo bareganwa bagize uruhare mu bijyanye no gushaka guhirika guverinoma bakoresheje intwaro. Bwavuze ko uwo mugambi wateguriye mu bihugu birimo Kenya, Ubusuwisi, Ubugereki ndetse na Uganda. Bijyanye n'icyaha cyo kutamenyesha ubugambanyi, ubushinjacyaha bwo muri Uganda buvuga ko Kizza Besijge nabo bareganwa bose bari bazi ubugambanyi bwo kuba bahirika ubutegetsi bwa Museveni muri Uganda, ariko ngo bakabiceceka bakanga kubivuga. Ibi nabyo bigatuma bashinzwe icyaha cya kabiri cyo kutamenyekanisha ubugambanyi. Ku ruhande rwa Kizza Besijge ndetse n'abamwunganira arahakana ibi byose ko ntabyo yigeze akora, ndetse abamwunganira bavuga ko urubanza rwe rufite impamvu za politike ko atari icyaha yakoze. Basaba ko arekurwa kandi bakavuga ko uburenganzira bwe bwahonyowe kuva yashimutirwa muri Kenya Ugushyingo 2024. Aha naho ngo uburyo yatwawemo ubwo yari yigiriye mu nama yo kumurika ibitabo ngo bwari uburyo butangaje. Umugore wa Kizza Besijge, Byanyima, umuhanga mu by'ubwubatsi, akaba yarigeze no kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, agerageza gusobanura bimwe mu bintu bituma bavuga ko uyu mugabo we yigeze kwitabira inama zimwe na zimwe zari zigamije guhirika ubutegetsi. Byanyima aragira ati, someone he knew had invited him. Yavuze ko umuntu yari asanzwe azi yamuhamagaye ngo bahurire hano i Nairobi. Uwo muntu yari afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Uwo Mwongereza yamubwiye ko afite itsinda ry'abo bakorana n'inshuti ndetse n'abashoramari bashora imari muri Afurika, kandi ko bifuzaga gutera inkunga amashyaka ya politike harimo no gufasha ibikorwa byo gukangurira abaturage mu kuyashyigikira no gushyigikira ibikorwa by'ishyaka cyangwa se by'amashyaka. Ibi nibyo byatumye atumirwa mu nama yabereye ahitwa Riverside. Ajya muri iyi nama iki gihe yajyanyeho na mugenzi we wo mu ishyaka witwa Hajobeti Kamuregeya. Ubu tuvugana Dr. Kizza Besijge abarizwa mu ishyaka rya politiki ryitwa People's Front for Freedom PFF. Ni numwe mu bayobozi bakuru baryo, kandi iri shyaka ryatangijwe mu mwaka wa 2025 nyuma y'uko havutse amakimbirane mu ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC. Kuva mu mwaka wa 2025 ari mu ishyaka rishya rya People's Front for Freedom PFF. Gusa n'ubundi iri shyaka ryashinzwe n'abahoze muri FDC mbere, kandi nawe yabarizwaga muri FDC. Ubu tuvugana ari kwivuza nyuma yo kugwa igihumure ari mu rukiko. Gusa ntabwo yigeze yemera ko abaganga ba leta bamwitaho. We yasabye ko yakitabwaho n'abaganga be nubwo ari mu bitaro bya leta. Reka mbashimire mwe twabanye ku Dushya Kingdom. Nge nitwe Rikiradu. Mukande like, mukore subscribe kugira mujye murana natwe muri biganiro. Imana ibaho umugisha.
God. I will not keep quiet. I will not keep quiet. I will not allow this nonsense to continue.